ye no my munsam makudi munsam yina ne kasebo bitisam ni just sem yina sompa de abama sompa FM emakatiapa sompa TV MNG sompa TV MNG oh wisdom ni metie sompa FM pe sompa TV Nonsia to mienu abo adehye ye mamu nyina mu adwo mama kwa ba sompa wa hanisia echiripo enum kasa fidie so na woti enkan efri enkran watermelon street no eso ewodome na ebriko yi a bra nonsia boyi ya woti yenka ewo sompa 106.5 no woti yenka ewo sompa 93.1 ye ba tan no ewo kumase ayiko FM 100.9 eno subutu kumase adamfo pa radio butu Paris France Chimemu, Takwa Sompa 101.1, Takwa de Sompa 103.3, Tachima Sompa 106.1, Sunyane Sompa 98.9, and Kraza Sompa 90.7, and Afe Doma Sompa so Aya 101.3, Mankesim Nenquado Aya Kingdom 106.1, Udikoda no, would pray I so, Yeda Mu Live, I was Sompa TV no, eso, not one so wash a yang, ewo honum, Kenneth Eban Radio so, able to Keneshi Jakisimo Mafabi etopete Doma 100.7 able to Doma Hinkru Facebook no ya demu live SOMPA 106.5 FM Accra yesa woni die mu share hono like page na share ma foforo nya bi ahwe YouTube no SOMPA FM live www.sompaonline.com ya website yesemu for penuru atabo atia dama we kwitire nsem nyina potoka sam brofo afoforo bi kan ho de akogwa betumi akọ kenkan bi share no so se ensem a ya didi wontua no Pepsodent cavity no wanum na so yasene o se do the two enti no anopa obaya wine na cheso betwu se enwumre so obaya wine na no so watwu se na chese waye mienu ni nia wo mo e hyew no eno na be ma ase ayefe eye Pepsodent eno na wo se wisu just what kenke wo mo so eka ho bi eye 3 Ghana so de sepe midima for herbal center wo se fa yade no ebra Dr. Tamuda so na kache onfa tamonto yade no so ema wo time herbal mixture empanifo se etridi yade ne de eno a ena yedi itu ase afri ni padua no eso wonu madama ena wo maso yasene no sia bremu ema yede ensam a yensa soso no yosem fo pani asemuson yede eba besomo ensam a obeti bi ene say Ghana Police Service de krasa aba achiremu se enkofo bi ana wo mo etimoto so ya wom kobo Sergeant Emmanuel Agbebla tei ya wonu wodi ni juma e wo Kaneshi accident squad no ya wom kobo no wo tetekwahye kwantempon ne so se wagina motor rider ya wom bo no man social media no so aye pinso no ya hwehwe sa aye motor riders no ni akire wonom wonso te yenka na kyese wa ba na posifo no achewo Ensam fufuro mu no nana oyebampo ado eye oman Ghana ye deputy chief of staff Jumadi kese bi akoso a wono mu antumi anko ne krata ekoye no emu nsam watu adesuafofo ede ensam ene ode ama wonom opiemu ewo eye Mexico eye ambassador ya wono wogina Mexico fo anemo ewo Ghana ha her excellency Norma Ang Sanchez wakwasra suku eno no ewo mode tu Mexico ekuro no enti no wane adehia wo mo so wo ho edi nkomo a yensem twire ni eye na no ponchechiku atumu nsem a yebebo kire ede asomwo opani kase a wono opiemu ewo UCC Metre University of Cape Coast wa wachira the Department of Agriculture and Mechanical Engineering wakasa kire mu se Ghana yesi infinidwuma ena afei agrotech eye dia aban no enya hu bibi na emwa emunsam so yede eba besomo edwadifo a wo mudi dwa ewo edum blue light yenyina ye nim se besa afinie ena gya to ho wo mo kire mu se sika bi e ba ya na wasenko wo mo che
emu obi anya bienu besi nne empanifuo bi atena so ya wonom kasa ba wabedu atumu nsam de asum yen ye betwa po akopiem wo bi man so awrehosem we free Israel eba ne se enkonfo bi asa kwa to misas biemu adehye bese nan ya wo mu chem se posini ka ho wati nananam se do akoya awrehosem wei ene nsem pi ene yese adwa ya ye de eba besom me amaje bre ene adaje a me ba bi nsem yi de asom wo no medin abena badu adepa kofi Abusia yada se ye free samono ase ede ama wo hye no so yada mu live wo Facebook no so eya SOMPA 106.5 FM Accra wo hye ho ni die mu ala wa like page no no wa share e ma foforo so enya bia hwe ye san so de mu live wo SOMPA TV no eso ya obetumi ahye yen afi decoder no eso ye hye ensamono ase ye wo ho eni ehu video bi e wontintan fidie ni so sanse sese ni de social media ne de abusua wo ye bibia menkasa wo ye no kokoam se obi akoburu MTTD ni bi e ma se bi se de nanim aye no share SOMPA TV ne so yi ana se Facebook no so na de be hye MTTD ni be hye nanim se de ya bo no ama ne mfono ho nyina ahyehye na video yi beto montesa ne anim se e bia wono enfom so na so no posifo e de krata ba be kire video nim Wamu chemu say, dear uhu no ewa untintan fidie no so, say uhu no ewa SOMPA TV no so a, whatever na nimaye mobo yi, waye MTTD ni din ene Sergeant Emmanuel Agbogbla tei, na upiemu wakeneshi accident squad ya, ho, ena brene brano odini juma, nanso na anu fiada no, wamu edi wamu nyina dispatche wamu, ema wamu tisimontin so sanse ni enyuanu mweziremi fo, wamu hye wamu fanti no wamu kwabo ban age ban ama asumdue ma patumi akoso enti no wonu mu kire mu se anopa bese no du ema asima enum epa ho no ena Sergeant Tai Emmanuel okogina mu ewo traffic mu ana no eben kaneshi ema dimua ekopie obi chabe lamte interchange no eso na waso ogina no hu se one way back the traffic no ache wo so pa ye ho no aya one way anu ani kwan se ebia ufrika nashi ena eba wuntimi enyusu that stretch no e waso yusu afa baby wo yansa brante ba akuti moto so papa wo ba enya si sergeant gina no and was oh my friend why do you do that adenti na ayesa wonim se we eye one way ana wonim se de wo ye no wabumra so wo hya ase se wone no kasa nkakranka hu ya ne se enkofo bi nso ti moto so a wo mo so ba wo mo du hwa na ne agimje ne wo mo gina ai no mo se di asam na ekoso e na wo mo yonku moto ni no a sergeant ni gina no no wo no obechechem se yan wo penentam traffic ache e na wo no wo free kaneshi empoprom e na wo de nani achem wo obi chebe lamte interchange ne so enti no wo beat traffic and wo be yi fa hwa no a wo se wo be gina no no wo be busa ne den ne yaso wo mo ti gu ni so enya bridi ambradam bri hot yeso wo mu brim MTTD ni papa ema sabi na ni ho nyina moja san wo mu buru ni nyina no na obi nso tababi de ahuntahunu camera yi bi twa en wo mu video ye no wo mu publish ye na posifo ensa som posifo kase bo amane akire mu sei efa wo mu ehwe cyber enforcement team no so wo mu so video ni mu se twitwe enti mrante kwa na asabi mwadi abonefo sem enyamra sem wente se no mompe mo ho asam mompe no toto mpe no a mo afa mo mfa mo homra na yensanso mo muni afa mo mfa mra kwan so wo mo toto sere Ghana de hye nyina se video ewo hu bi ene SOMPA TV ye yi kirewo sade posi ni ya bro no pa no enya asam ketewa wenu wo ye na dwumo emra kwan so pepepepepe ene wo pese moto ni efa ene so wo mabro ni wo mo ka kire Ghana fo nyina se bia watimi ate ho pupuye bi esa asemasi bi ano binti bi ni hubo mu ayesremo if you see something say something bi nie yenyi wo mo asotire no mo fo mo mfa emra kwan so wo mo chem say abonefo sampa se watumi abichi eye traffic na wo wie ya wasanso abu posi ni aka ho moto no wanu nya registration number wanu chem say eye M26-GR-1024
moto no the registration number no and ye de atu dwa no enti wo mo kire mu se mommoa posi adwumakuo no na mranti a wo mo abu posi ni yen hwehwe wonom na de ade da no yemfa ento ye to ansam no eso won some foforo mu dwumadie kase bi ekoso a na adesuafo yetu wonom efo ne nyina eye wo speech and prize giving day yi ebie wo mo to nsafre ne ntini atwotwo wura pepiankoma na opani ba ko a wo mo to nsafre no eye maame nana oye bampo ado ononyafo wono na ye deputy chief of staff wantumi ankonti na namsini ekoi na ne krata wode esoma anu mu nsam na obo amane a kire mu sei wo ye desuani na wa wofode wu kosuku a ma wani nkongo masua ho suade na wo suade ni nyina so na wodi wani fam ese wo betumi aye bibi sanse bibi papa bi ewo mu a wo betumi aye bibi se bia wonsa na ade beye wadwe na ade beye a ebedu se obewie school no na wo nkonko yese wabotai pampe epe office nko atena na mu betena fie ama abebo aban tiri so ene yenya adwuma anyo yenya adwuma anyo enti wo ka kire adesuafo nyina se mu wi a mu fam nsa enye bibi mo ankasa mo betumi create enwuma na mo aye ama mo ankasa mo ho atomo na ben so ho atono ne nsam kan ye mu a na na musini kopie mu ewadwumadi na se no sede wane sompa kase kasa ye no ebini. In Ghana, this is more evident. Women own approximately 46.4% of businesses, one of the highest rates globally. However, participation does not automatically translate into growth. Many women-led businesses operate at a smaller scale and face persistent barriers in accessing finance. A large proportion remain in the informal sector, limiting their ability to access structured credit, attract investment, and scale operations. Across Africa, women-led enterprises receive less than 5% of venture capital funding, despite their strong presence in the business activities. In some markets, this figure is even lower, reflecting a significant imbalance in how capital is allocated and also indicating the funding gap that exists. At the firm level, several constraints reinforce this gap: limited access to collateral and formal credit history. Mami okasa ye eye andemsini edemana na oye bampo ado ewadwumadi kase ase ye deputy chief of staff eno no ene wosoma ye ema ye de na no nsam ekoma adesuafo se ye nyina ye mfa ye ho hyem innovation no ene entrepreneurship no ebeboa yen ema ye nso ya pa ye ho atimi ama ye ho enuema aso ya kwankro ye to nsam no so ewo adesua ensemu a opani a wono wosi Mexico aban no anemo ewo Ghana ha her excellency Norma Ang Swashes wanu mu kire mu se wokopie mu ewo school bi eno no ewo Tema community 2 ye school ni din ede Mexico school esanse school yi wamo ede to Mexico nti no ono nso oye Mexico anamu sini ewo Ghana nti na wose wokọ no okwachia adesuafo ne akyerkyerefo na bra wokọ ye no yensem twani na opon checheku ebo pini no na wotufo ne nsem nyina mu ene sei ewo se yetumi ema abefo kwantempon so ayefa so edi dwuma no etumi ewura ye mofra mu yiye enti no wotu mofrafo awofo wotu yefo afei akyerkyerefo nso wotu yefo afei wobetumi de wonsa aye bibi de yefra no engineering no wotumi sua ho ade na woye ne yi a eno no betumi aboa pa sese sika wom ya nya asem ketwa afei sciences no so omo ya sciences no so mutumi ya na mu ye ne yi na musua ade nyankopon abodie mu niema no bibi atumi ekoye beboa enye se ebia yesua ade no nko a wo book mu nko na ye wi a ye wura fi ya trezam so no ya pass ye wi a na no nko a. Dear students, my wish for you all is very simple. Never stop learning and never stop imagining a better future. I am sure that among you there may be a future lawyer, an artist, a teacher, an architect, or even a future diplomat who will be strengthening the friendship between Ghana and Mexico. Because friendship between nations begins with friendship between people. And you, through your education, your talent, and your commitment, are the ambassadors in the future. Thank you very much.
Openu okasa yeyi eyehe Excellency Norma Ang Sanchez wono enesi Mexico anemo ewo Ghana ha eno odi nsemi etudwa enu achi no openia wono wosi adehia womo ewo Tema West abato mpesua anemo ewo mrahye lawyer James Ino wono sunu wodwumadie na asibi woni yensem twani na no pon checheku ekasai Tema West and for Mexico school sena yenyina yehu ye no and we had the ambassador of Mexico to Ghana visiting us for a very important ceremony. Place I was to see our premises I away is the Mexico School at Com22 BBC. It has been very magnificent program, beautiful. Mijidi said this is the step to go, this is the right way to go. Mijidi said this is going to trigger a lot of opportunities for the school going forward, and the ambassador has assured us that Wabase will be reactivating the relationship. Now you are building on it. Now whatever support they can give to the school, so the Ama school. Na sukuu no so etumi akɔnanim na emu mɔfra so etumi anyina bɛyɛ panimpa daakye Tema West emrahye bedwani lawyer James Eno wono ene ekasa ye yensam training na no pon checheku ene to amani esom yen ebusua do the two eye Pepsodent cavity ene ye kanfo ede ama wo wobetwu sen ama wo se no anim abanyam yensra sen fa nkɔ adwabo ase wo kasa na afi amafo atwetwe wo mo hwene saa aya na wo di Pepsodent atwu sen no pa wo di atwu sen nwumre wanu mutem wan ma wo se no so eje fefefefefefe ma enka bia anyina wanu mu ade ba ko a wo kase ma wanim eba nyampa aye wo se entini ya no wa use Pepsodent cavity ni ebi do the two na emwa wo emofra eni panimfo nyina no mo betumi ayuso bi wono na so yasene just what kenke aya 3 Ghana cedis pe abusua otonkra dokono ya ta obra so se hu entini fra yan ni yafa dokono ni bi mra wo de hia so betwu moko aye hyeto acheche nam atwetwa gene ade aka ho akosi kwanchan no waton wo ye dwumade bia so a dokono a wo de beserve wase no eye just what kenke ene ye kanfo ade ama wo dome ye wo commercial bank no achi ho no mo afra yan ba bia be fra yan bia ye de dokono ni bi ebebrewo eye 0256 068 832 na Joseph Wanyo so midima for Herbal Center Dr. Tam Dasuni Oko obo what no e left and right sa no a na akona kache a no at the time e de ato yade no so de ama wo e tri di yade malaria wanya bi esanse female anopheles mosquito wakaw na akoye audit ana doctor hwehwehwe mogya mu no so anya malaria e TIME and was say utumi enom e time and ye kanfo e de ama wo time say wo mo e wo HH mixture ene ne capsules so ho no mo a eno so eboa wo ama yade na ye infection no e woni padua no so ne umogya mu no ne nyina etu ase 0244 417669 0244 417669 na time of phone so enyo so free afa ho na said ye medima for Herbal Center medi kaka ye no pokwase mayira nkran ha okọ ho no mu a ombetumi aboa wo e ma yade no ayira kumase aboa kwa gogo e won so kọ ne angoko yade ni nyina ma yade no free ni padua no so entu na muru mumrika enko wo mo so e number no e 0244 774 282 and 0500 7272 15 midima phone so ede no no one madam no maso yasene e me yede nsemi esomo yet one sam no eso e won sam fofromo ede amawo adehia wonom edi wom djuma e wo agriculture ministry no emo afei wom di djuma e wo agrotech sa agrotech yi eye se ye ka eye agriculture any infidi nwumade abom natimi aboa am ye dwumadi a yedi e wo agric sector no etumi akoyie kanene na obon se asomasi a no bentintimi do na ne nsem asi cheche enya asem keto ene die kua ya yo akono esan infidi a yedi wura munti enam so e ma lecturer meche ochecheni a wo no ochade e wo Cape Coast University UCC department ya wo mo e wo agriculture and mechanical engineering so Professor Francis Kume watu aban efo esese agrotech no a wo mo di aba no betumi atena se yi a e wo se wonom edi mfininwum a ye mfidie e wo mayim no ye ne akase betumi aye de ni ahye mu kena ni atete so se hu ama ne boaba fam no obi atumi ayisu bi Ghana Agrotech Fair. I think it's the first time I'm here. It's a very good thing. I'm here, now almost no man say buying new technologies be machines be yeah. Go for the buy out. The be dead. My man for who say go for a juma. Back me can
kakra ama omo ye saa machines ni technologies ni ho say first of all oh yeah hwe say amanfo eni wo ho say omunya omo pe ana kwatre bia wo adwen mu be ka say oh gofo omunya we a omo pe nso bia na de wo ya na so dodo ana say so dodo enti wonya wo peki data bi na gofo cheche omo adwen na wonya no corrector no ye ya no na market wo de we na omo ye we a omo say amanfo nto eno no so ya sinto ba ko a oso mo hwe ade ba enu achi no wocheche mu ekwan ya yankase betumi afa so ayeye de ama edi mu se amafo aman so de awon mu de bepie mu wo mayi mu no local manufacturer no so baby obekra e bo no be cost rama nto be machine na ne bo no wo so nti de fi China ban ne bo no wo fo de we local foundries no ye nya adwuma no ehwe na nya adwuma ye adwuma no so ye hye mu nti bi wo ha na ye recycling nti de scrap ni ade no kwa na wa recycle na wa san aye na wa san aton enu no materials no ne bo no kofo na manufacturers so mo ho be ham mesra bai yehwe na foundries a enye adwuma wo man mu ina yehwe ne revive ye adwuma no so yem hyemu kana so that local materials na also mu use no mu manufacturing no bo no be kofo almost mo me ham yehwe say standards are also mu use in terms of engineering standards a would be ye madiana ye particular finishing ni amania no akonanim no so Openi okasa ye a lecturer at UCC Department of Agriculture and Mechanical Engineering. Professor Francis Kumi, Jumedie ekoso ewo eye Accra hase ya Agrotech Fair. Jumedie ekoswa Ghana Exim Bank, womo any Ministry of Trade and Agribusiness and Industry. Ekabomo eno de sansemi etu jama yensem training erekanan. You oton krefin finfini mantem sum ye no. Edeba ya yadani etri edi asomo. Ye kwa wie kase no. Ne yemfa we entwamutewu. Shia womo edi djuma womo tonton womo niema ewo edum brew light ye nyina nim se ehwo hye afimu pepepe nie enti no enka we no womo jubileti ana se womo sukura ye ni wonum asu enso na de hye ne se sika bia mpanimfo de baye ese womo eniema hye no yemfa mo womo no womo ahuhuhwe o jaino esanse aha hye no afimu ani we afi ene enra 21st yempanimfo na yeyi omo se omo ne di enim no yehu ne omo eye bia yatena asasi so afine mu futuro ne ade futuro bebre ese ye nema enti ye de ehu sempanimfo na omo di enim no yehu ne omo ya ama ye bia enu nti ne ye ni abra ye sa ye kire de akire mpanimfo no ye kanyina omo de beto ye mpanimfo de beto ye nim se yerua ema ama omo kwan se omo nsiesie ha ka emenka ho na omo nsiesie ha emfa eno so de asa e de aka ye ho na omo de ka ye ho no omo wie we mom no sika ni bi ekọ kemi ena ebi so bedi wo mo na de bedi wo mo no nko bi account ewo NIB bank ena omo de koto ho enti ye se da bi ye hu di ekoso no na sika na amafo di abre o mebu hu konta ma no ehun konta no akwakwa ya buachi bidin enti no edum brew light edwadifo ena ekasai na chairman ya wono owo edum brew light owura bobie ansa wono so ene yensem twani ba wabedu ekasai woso wo mu mampanimfo no na wotwe ba ko pepepepe wo mebu nkunta emfa nkire wo musansa afinie sika no wen chana ye di no ya odie mu ene se di ntia ma ya odie bam ne se ahye no amanfo be donations e ma yen asable na ede keshe fufu ne yamya ye no eso ye di ko jan ene tuntum na ere edi wan ya no ene se amanfo be donation ma ya donation no sika ba mpanifo ne nsema ankasa 18 billion ena de call bank e ka ho ne 33 billion e movement 3400 esina ye hu do mu sika na ene no ma na ere cement na ere aye ye ho na konsi o mu documents bi ba te hwe so my balance bi ene se o my gatas nko 18 billion enti ha ento asomu enti amaye odie na ye too much ya ho ya edi moja sem ne beba enti sem ben fo tamumra hamabo yen no su ni awreho yen namu no yemfiri mu enso to awreho sabi awia kura ye giremu aye adwuma enye good health e ma yen sem ben fo samumra na mabo yen enti ne namu hu se ko jane no ma ebobo ekoma ye ni abre no enti afihye na ni ye di no ye odiemu ye ni na ani jemu ye di no empenise so yefun ya oya na wanfe wosia aya na obi hu wankasa ochiri hu so ayeyiwa ibone nti adehia wo mo wo edum blue light wano mo aniama hyeye afi etwemu no ene wo mo akasa nti mpanifo ni kiremu se baby bia sika ni bi ekoye no
na watche eno omode amamo mumebu ho akonta emfa nkyere wo mo ni yensem twani ba wabeidu ya woto nkrafiri asante mantamo esom yen no ede ba ya dane chede amawo abusua ye kwakowie kase no ewo bi man so mu ensem Israel fonso na aka wo mo hoyin awia yi ye de kase beso mo se wo mo nim se yato mizas bi efri Lebanon abehye fire service for aka we Israel sa no mo so afo mo ho adwen wo mo so akwa strike ewo Gaza amasabram no kasei enipa 9 etina nanom se do mo kyerem se police officer ka ho na kyese we no we de kwa ha no we de afa ha no we de akwa kwahia ha empanifo kyerem se de wo mo bo amane se October no kura twamu no enanka adrobreo bibianko efom nanka Israel ne Gaza enka bibianko yi enso asede we yesede ne ne ekofom a na foforo amane ne nkwanta na se we nam sebua no akwa to ba ko de ato ba bi na eku adehye enti we ni de kamia yesempanifo kyerem se wo bia befa no ho adwen wo mpontam ho no mu akwaya awrehosam we so ane yegina ema no sia bremu kase de so mu no de ni nyina esi afei ene waso afidi a ensem a yedidi wontua no na ebi ene sei adwadifo wo mu di dwa wo adum blue light wo mu kyerem se afi pepepe nie ene wo mu ne ma hyeye donations yahodo eba ye ni nyina no ya mo wo mo enti wo mu mampanifo asika ne ne ma besi wo mu so nyina no na awotwe eso wo mebu akonta emfa nkyere wonom Ghana Police Service abamani a kyerem se motofo a wo mo ekobo MTTD ni no wo mo etoto sere Ghana for yamoa ni yenche wo mo esense yabonfo sempa na wo mo edi yi Mexico aban no anam senior no owo Ghana ha say her excellency Norma Ang Sanchez wakopie mo ewo eye Mexico school no ewo tema community 2 wakotofo ese emofra musua de na musua ni yiye moye scientists moye engineers moye bibia bi esanse nwomesua no eno da chie betumi aboawo yekopie mo ewo Israel memo mo so abamani so makwa strike Gaza ema so nipa 9 etina nam se do a police officer kwara eka ho na nsem ne bi eka ho ne esi adwa ema Pepsodent cavity eso yasene ose do the two chusia nopa twinanwumre mu onu mu ntemwan midimafo herbal center Dr. Tamuda so ka ho bi no so yasene time herbal mixture etiri di yade no eno na etu ase afei just what kenke 3 Ghana soda so pe ya no apebi wonom ene so yasene ema ebebe nsemi edema na na safo kantanka bema badama ono etsam yen ebesi TV no so ma hu yen afei social media ni nyina so otam ye besi so me ameje bre ene adaje ebi nsemi edema omidin abena bedu adepa kofi abusua madase ama mu nyina mo ene tie ene hwa adehye